kan zavaya huap ming anitok mai ni chuwangin lo in ti Mizo bik te kan lo ompal theya hei hian in pum khanna dal the ni ti po kan soidu ani adon le chuan Kuki le Chin ti hi an soi kop leila kumza le somni pariat liamta khan Chin Hills Regulation 1896 chuan heti hian alo rekota Chins include Lusais, Kukis, Burmans domiciled in the Chin Hills and are habitually resident in the Chin Hills, the inn. Kumzale somni liamta khan G.A. Grierson chuan heti hian alosia. The term Kuki is an Assamese or Bengali word applied to such hill tribes of Lusais, Rangkos, Thados, etc., who were residing within India. On the other hand, Chin is a Burmese word which is used to denote all various hill tribes living in country between Burma and the provinces of Assam and Bengal. The word Kuki and Chin are thus synonymous and are both primarily used for many of the hill tribes in general. Therefore, the word Kuki Chin was coined and employed by early researchers. The in Tahian a reference kada zela G.A. Grierson, The Linguistic Society of India, Survey of India, 1904, Volume 3, Part 3, page 123, Calcutta Printing Press, 126. Ani kan kamitiam 10 inon enzuidon niyan. Kum somsari paruk liam to khan Chin Hills Act 1948 chuan heti hian aloda vea. Chins referred to the indigenous ethnic groups inhabiting the Chin Hills region in western Burma. These groups include Chin, Kuki, Lai, Mara, Matu, Mizo, Zomi. The Act defined Chins as the various ethnic tribes residing in the Chin Hills district who share cultural, linguistic, and historical ties. Tin. Kumsungale pangaliam ta khan Chin Affairs Minister chu Pu Lalduhawma aniya. Cabinet Minister ani. Ambassador to France, Holland, Spain, Egypt le Nepal te anibok. Sangkazakwasam saripanga Ambassador to Nepal ani lain Dictator General ni Win adulo wangin USA political asylum alani. Pu Lalduhawma chuan heti hian alozia ka. Chin hi call in official an man aniya. Nima sila an mani chuan he ming hi an mang ngai lo. Chin ti hi Chin ho thumala a om lo reng reng ani ti in. Reference Chin Dictionary and Grammar by M. Jordan, Paris, 1969. Kum somthum pasari liamta khan B.S. Carey chuan ti hian alozia. These Chin tribes called Mizo in India led an uninhabited existence till the end of 19th century, when the British administrators undertook surveys and expeditions and demarcated boundaries 1935 for their administrative purposes, dividing the same people into Lusais within bracket Mizos and Chins in India and Burma respectively. The in. Reference B.S. Carey and its intact, The Chin Hills Volume 1, Inner Flap, Second Para, 1987. So this one, hang Lusai, Kuki, Chin, Titahi, kan pian pui nam ming generic name anilon. Namdangin min ko na mai aniti, kan chiang to me. Atira heng mingi kay mani poin kan pungay lova. Alo rey nuwa yan lungoy takin kan puta mainin alang. Trang taran lo piang zela Kuki nan lo piang at Chini nan lo piang a. Kan nam ani tak take mo kan tia lungoy takin kan pomta ani.
atira chuan kanni ti po kan in hriat lo kan nam ming nik tak chu anilo ti kha ron fin fia katumani tuna zo ti ve thung kum sang khat za som ruk pani zet liam ta edi zariat som ruk pania khan Indo Burman chanchin ziak tu Chinese historian fan cho chuan kan pipu te chanchin a ziana zo ti hi alo mang dai to kum sang khat le za le som ruk le patni liam ta khan Chinese historian masa te chuan zo ti hin min lo record ani chu a reference to Chin Hills Linguistic Tour 1955 University Project by G.S. Lewis and Journal of Burma Research Society 47 June 1959 page 1 kumzani somli le pakhat liam ta sang khat jasari somriat pathuma khan Catholic Father Vincent Chuan ale khabua zo ti in aloda ve bok reference V. Sanger Manoi, a description of the Burmese Empire, edited by Jardine, Rangoon, page 43. Kumzale Somthum Pathum Liam Tok Khan, Northern Chin Hills political officer, Rundal Chuan, Tihian Alo Ziakani, Chin Ming Hi Alo Intran na Kashelo, Kol Trong Ani Karing, Chin Ho Poin Om Zian Trebiglo, Zo Anintimaya, Pakat Aitama Chuan, Zote anintile mai alo tibok ani. Reference F.M. Rundal, Manual of the Sin Dialect in the Northern Chin Hills, Rangoon, 1891. Kumza somthum liamta sang kazariat somkwa palia Zorama missionary lo chuak masaber Reverend Z.S. Lorraine pubuanga kanti maikha. Chuchuan dictionary siama. Zo ti hi lusay tele anvela namdang te mingani alo ti bokani. Reference Z.H. Lorraine Dictionary of Lusay Language 1940 Calcutta Asiatic Society Aizol TRI 1982 page 560 Kumza somnele pakwa liamta sa kazriya somkwa panga khan Chin Hills of Masaber B.S. Carey Chuan Chin ho zong zong hua pa anin ko na chu zo ani alo tibok. Reference B.S. Carey and H. N. Tact, A History of the People, Our Dealings with Them, Their Customs and Manners, and the Gazetteer of the Country, TRI Zol 1976, page 23. Kumza somni liamta sang kazakua pali khan, India ram trongte zirchian tumabay masatu, Grierson Chuan, Lusay ho le marlama chin ho tam takte ang bokin za hao ho poin zo aninti atibok. Hi Linguistic Survey of India Volume 3 Part 3 page 109. How many? Kumzale sompani liamta sang kazakua sompania Khan Thomas H. Lewin Tanglian kanti maika. Kaka sang kazaria somsari pakhat atranga somsari pania sab ho lolian vailian kanti maika. Kami tuma Mizoram ron run tuman ho tu pa khani ah. Tihian anin alo ziak ve bok. Heng ho to bul chu zo ani. Alo ti ve mia bok ani. A Fly on the Wheel, or How I Helped to Govern India tia khan ziak ani. Pu vum ko hau kha kum sang kazakwa somnga panga atranga sangkwa somsari panga inkara. France, Cambodia, Indonesia, Australia le Hungary te Burma ambassador aniya. Zofate singa ambassador ni masabirani. Hetiang hian alo ziak ani. Chin Hills Gazetteer zo bracket sunga Chin anti le Kuki anti chu. Burma is Pakistan Bangladesh tuna son nito le Assam Ramazo na tlak zong song te ming diktak zo tiat hak ni sila chuan eng kim afel ten to tur. Tin kan ambassador masaberin lo ziak bok ani. Pu vum ko hau Profile of Burma Frontier Mail Bandung 1963 page
297 khan khatiang khan azia kani suanin ni som pariat atanga som pakua mei sang khazakwa somriat pariat ta khan sampaya world first zomi conference a oma chuta chuan kan zawaya min huap tu ming atan kan nomenclature atan zo ti hi an pom ani heng record lui atang hi chuan zo ti hi kan zawai kan pian pui nam ming generic name chuni in alanga kan trong kama po zo tui thiang zo thlifim zo ar tui zo vok zo siam zo puan le adang te kan ti thin ani Mizoram UT alone tir khan motor number te po ZRM ZRE ZRZ ti vek ani thin ZPM hi Zoram People's Movement ti na ani a Mizoram People's Movement MPM anilo ZPM ani Mizoram nilovin Zoram ani zo laika lo chin sewala kan hruai tu ten kan pa ti hruai tu ten kan pol an din tir hian ma thlir thui tak nein Mizoram nilovin Zoram People's Party ti in a ming hi an lo sa a Zomi te kan tia Mizo te kan tia malamada kan oma nung lamada te kan oma kanin nial pha thina chuwangin history atanga han chui po hian kan nam ming dik tak le masaber chu zo ni mai hian alana wangin chu kan party minga po hian iputeng tin kan hruai tu ten an lo rel ani voina hian rotna kasiam ani haulova ke aya mithiam zok facility nei thazok te chou chu ka tum mai ni nomenclature hi in barlui imposed cheni lova nakina chuan kan zawai kan pomtlan the nam ming min huap zo alo la pian ro chu ka be sei tlat ani kan ram lu chin kan del chin ram zaw zong hi Cornell AS rate chuan India Burma le Bangladesh a Zofate del chin ram zaw zong chu hetiang hian alo record ani 21 degree to 24 degree north latitude le 92 degree to 94 degree east longitude in kar chu kan omna ani Zoroin UNO memorandum athelu nisom ni thanga sang khazakwa songkwa panga khan Zofate del chin ram zaw zong chu square kilometer nuai khat singli sanga le zaruk ani anti engzang he kan ni chia hi kan chevela population statistic based tur mumal nei ahar ema wangin riat ahar sa a nuai somnga te chu kan ni fim tura mi then ka chuan an soini ten kan chen ram reng a hian kan in kara namdang tu ma tlazep om lovin ram thleng in zomin voin ni thleng hian kan laom veka ei pathian mal som na kan don ania kum som chungin chanchin tha kan dong kim vek bok ani trong chung chang an soile lok ila zo nam zinga hian R group anoma R lamri group anoma Z group kanom boka R an nei veloni ten mi pale me chaming to pa a le I da lo kanom bok ani sentence dina hian subject object le verb om zela linguistic te chuan heng pathum in don dan inang lo chu thla khat an ni theilo an tiani Zofate tonga chuan object amasabera subject in asuya verb anunung bertrina ain dot dan a sequence to OSV object subject verb ani chu sub tonga chuan in dot dan chu SVO subject verb object ani dai thunga chu wang chuan sap ho te nei hian thla khat kan ni theimia lo ani chu tanga chui chuan keini ho hi thla khat kan ni ti kha trong atang poin nem nge alo ni le ta a ten common language kan ti po hi in barlui chi ani lova apianin alo la piang chuak maya kan pi pu te hun laya thiam hla te lado te kanen chuan
มันไล่ชวนตรงทุพุนกันมังทีมตีอาเรียดไทยอเมทีนจัดเพียมสการเฮียนกันนำโจบุลช่วยชัวกันอินเดียมาจุกันลัติมันลว่า year of consolidation แต่กันปวนเมกวางอินอามาเราจะกันนำโจบุลช่วยชัวตัวดินกันตุมอันนี้จีนลุไซคอนเฟรนซ์1892ฮีวันอาเฮียนกันสวยหลังดูบกะBritish in ti luina min of nu khan kumza som thum pani kalto ni som ni pakua January sankazriat som kwa pani khan Fort William Calcutta kan nam kalzel dan tu relin Chin Lusai Conference an lo ne ya chutatel te chu Lieutenant Governor of Assam Commander in Chief Madras Chief Commissioner of Assam Chief Commissioner of Burma Foreign Secretary Military Secretary, Quartermaster General in India tenni. He conference ahian vai ho emo, call ho emonen, nam rang in anglo kan yawangin, asranga rorel na pakat Commissioner of Assam nuaya minda vek antuma, ram pakat rorel na pakat nuaya turin. Zumi anti thay ma chuan in kalpona kong puite siam pot ni se tian rela. Ma se hei apuiting talova chuju kan tuar ta tuna hian India Burma le Bangladesh kan lo in tender zotari ani tisuan zalen na kan sual dan hi an soile lok kadua Zofate singa zalen na sual tu masaber chu Chin Hills atranga MP Pu Rangnol of Thantlang ani Lieutenant Colonel Son Kopawa Asoma ni hian Sule tlangwal tren katenen sang kazakwa som rupalia East Pakistana training nein sipai somthum training anzuk neya Provincial United Chin Government andina Prime Minister Achuan Tun Kopum Biate Defense Minister Lieutenant Colonel San Kopau Foreign Minister Rang Nolte Anni Zofate independent kan puan mak sakber ani son khopaw he nagalana samrai fulinan mana tun khopum hi MNF kema athi ani chumen huwa chuan Mizoram MNF ten sangkhazakwa samruk paruka independence puang vele sangkhazakwa samriat paruka India nen anin remle Tripura sangkhazakwa samriat le pathuma Bijoy Kumar Frank Kholhovin Tripura National Volunteer andina nisom pani thariat sangkhazakwa samriat pariata India nen in remna an siama nisom ni pathum nisom ni thathum sangkhazakwa samriat pariata Chin National Front lo piangin tun thlangin zalenna an sual zuya zalenna sual tu pol dang te po anron omchho ta zel ani Manipur lama KNO te UPF le ZRF le adang te anom chho zel bok eng revolutionary group kan ti he tam tak kan niya Indianapolis tu ka soina tura hian eng hiluchil katum ani tichuan khatiang khan kan nam hian zalen na alo sual to thina kan top nei ro chu khang kha ani voina hian chul khat kual kanni ti hi atharin frenon leila khovel fiata ring takin ipuang chuakang u lado cham thin in thoi thin pui thiam nei thiam hla nei mitthipum thin piaral ga idan thumun nei thon thu inang nei lal nei thin kut mang thin nam in nei na me cheman nei do kanga in sa thin lung thu pathum nei meilam sa thin milul la thin lo thona in lom thin nam kanni kumsang kazkua samriat pariata Zoram movement khan atum chu zo reunification within India ania voina hian India Burma le Bangladesh Zofate song hian India nuai rel na pakhat nuai zai kan railway theyangam le tunlai geopolitics in lumlet mek hi ngun takakan bi chuan mana nama min siam tu khuanu khan mun khata kanom ho theina tur kong hi
min hon sak don emoni o ati thei ani hemi konga hian mi mal ang poin mo phun lian tak ka kowa ain ngat mek ani he zo na hi min chan hun kalo ngak reng don ani a thak deba ngam lo chala chil noma arwala sarkar pathum te kan do mai chuan kan chok matang chu wangin vision nei kan kal tur ani fem khur taken kan kal tur ani voina chuan single administration within India chu kan rirwa kan da phot angai apia lam chu soi kher trulo chu tianga chuan step by step in kan nam hi akalanga nam tlem te chul po chu lain thurwal lo le ngal lain tender le ngal ethnic group thumun po lain kap du thisen lain chwa du te kan ne tu na kan ni meka Indiana police ka thu soi phei chu anaviau don ani khang zong song in pum khat net I thei na tur zong tura local kan ni voina hian he Mizo de mang tura local hi kan ya he Mizo de mang tura ka local chan lian tak a phe na om su kha in pum khat na kha ni a hau ngai kan hawanga azil ngai kan zilanga international level a te po rem na le muan na zon pui tur thatak tu na hian kan nei to a he to pin chu lampang chu kan la soi le tur ala ni dona voina ro chuan khalampang khathui tak kan soi thei ri lovanga ke ni zinga aya soi trul na mun te po om mai theya eng po ni se ke ni helaya om te hi Mizo de mang tu te hi ri ru zau tak puwa kanom angaya trong dang lam deu kan trong nilo minalo soya Mizo e mokatia alo ni lau ma pai te alo ni reng mai ti ang chi te heng trong kam te hi mang lo tu ra kan phim khur angai ma su wangin thei top kan chuat la nga eng ti kai mo chuan tun lai khovel politic in lum let hanen hian enge moi chu apiang don ani achan chu kanuna Burma Bangladesh le Manipura chengten har satna antok ani mani loka Bangladesh ami ten antok thar le a chung zong chuan tu tengen bel kan ti chuan Mizoram an bel ani tuna hian chu tiang displaced people and call make lai chu singli chuang eng lai point kan nei reng ani Prime Minister ka frila Home Minister ka frila Finance Minister ka frila khang zong kan so mangaya sikul ten kaldwa eng kim kan ti sak angaya damdoi ten mamoni chumi konga chuan kan Prime Minister le kan Home Minister le Finance Minister te chunga lom thu ka soidu a kan mamo kan thlente in hong takin minti sak zela poisa fai angte akha so nilo akain angtein vaibel setam tak in seng sawin India Central Sarkar hian heng kanunau ten kolna kian min pui renga ngwal pholomin kanom thaipa ani chutiang boken nangni point thei top inon chwa ti kan ria in sen so don zong songa lom thu kan fil chuwa MSA point Chief Minister relief ana thanem tak inon tho to ni mi rang in inon tho to ni alis kan nei veka receipt pek vek chu po kan du bokani tun truma po yan in rilwain kau na sa ti kan ria Zoram kan har san net riin chimia tan chuan in riru ngai to na te in lo senga midang te ta na luang chuak turin midang te tran pui tu ni turin riru in seng me kan ni ti te kan ria thian kan thlamong ema kan lom tak meu ani ti chuan hetianga Mizoram kan han pan khom chur na atang te hian in then thei kan ni lo ti hi achiang maya abik takin Mizoram omte
kan poimo te ema kan lo don sona kan lo kuang kwa thiam angaya ti chuan rural na pakhata min nu lu zel don ani sarkar na kan lak tir khan prime minister le home minister in boundary fencing tiangai ti min hril ani kati lai khan khau takin India le Myanmar in kara border fencing ti tumna omani amaro chu India po hian ramzau zel adu ve thawa akhan barat vision anne ni akhan barat chu greater motherland ani Indo na ompon ni lova waging a war po omani loglaya indai dan na bang inron ti ani ngat chuan kan ti sen zom puira le lam tiaura le lam mom chin hills area om zong song ki India ram lam anon mel to ngai lawang border fencing kan ti ruala lo thleng tur chu halo China ni chatuan in kan ko ei to lawang chu wang chuan kha in duem ni tin kai point ka hril fia ti chuan chu mi nu lama kan in mu na reng chu lampang chu an soi ngai to lo ani chu wangin voina hian heng thu te eng tin nge eng wang nge ka soi thei din muna dinga ka in hriat wangin ka soya kan local lama kan local zan akhan external affairs minister nen po phone in kan in bia the chuan malak tumna te po a oma amaro chu USA kan sin photanga ka hona chung chu kan ti don nia ti in kan in tha ta a tiang chuan kan tan khowela hian thil thar alo oma om chho zela a nge ni UN resolution on the rights of indigenous people ti te po kha alo om chowa ranchan tur te kan nei chho ve mek zela he khowela hian te tak te a in chen sang noi lovin ramzau tok ve taka hian namro pui taka kan pathian hian min din atum mek ani ti hi banga inziak ang hian tun lai geopolitics virvel hian in chu min hril ni in ka ria chu lam ri ru chu uvek thei turin cái xóm non lệ châu ni lalpan mal xóm châu rõ se kalome